Well, for attack in my channel, I'm actually pro for TV. Kayan Mark to Brian. Wati Karama, wati Kumu, Dharma Bunko, Kine, Tie, the Pastor Joseph Okidi, Mabir Dano, Mark, Dharma Name attack, Lower Chuli Kind, duty Palaba. Kakama ana chuni yeni, ene kama jo mabubiyuka kumu bubiri ye. Ene kama enano ni kama pajo yubi ye. Tika kwene, tie iwang lobo. Ma Choki Trading Center chiel mi tangu pota. Dharma pool romber mistaken chero mabo. Kara wa kunu mono pe jo akitung pata. Ento ilitika kare manope war mabo. Kanong komungai iraw pe nyadang chikichimi pe berotem. Kajomo akitung gulu padenyo kitgum. You know, you go you in a trading center. Enter Kay Penny, Chiben Ginuti, your no. Any bene video chel tie ma danuma dira chel ke kind ma bero mi en pastor low konotero jammi ma no mir ininge lokom kama yugo berie ma ere dong yo porta ya gaw kaini Alego ni koy win lock paladiti in ki kum. Okay. The warm date man mujeo tukana Anthony. I mean the late pastor Kiri Joseph. Dokbeti kador yu me yik. Amero wachene machiek borluak ni yik pau Kiri pastor Joseph obibero kene chiel me due mi apar chiel chia bichiel Ipadome Keluni, Wanglobu Village, Mati Barada Parish, Gargari Sub-County, Agago District. Ma dano duch geno bebino kalega inenono enuni mapiar tete. Medoko loka tieni warga don ketiko chono neo bod reveran mo bebino katelo lega ineno enuni. Madong tika koro neno keken. Medolog betieni yuba tika wak mabe mina nane yik papasta jo jabukiru utum mabe la bay ket gino ma kiken makay neno ko bedi chana dano ti kel ka choke be tika wot kirame yobu bu be tika wot yobo area madano be bere ye tika wot ma yuba tie matek kabisa Mana lego dano dujo tiene no doya chiel do mi apar chiel chia bichiel ubin chon piane kot kunyo ni tie ba ko lego walo la tenwani ke yom chui eneno enoni pa jo wang lobo kai ya ke pato ti kilomita maroma ngwen sibiri no tie ba ke ya ke senta me ke lone ga chulu no tie kilomita chiel ke ken Chi inino tiye chok beri dogudu ki kome. Patiki loko mo ma pol tutuan. Lego daro me bino chon. Inemo doya chien. Wakwa logo laten wa kiyom chwin. Tama anapoy tutuan. Anape ki lok ma pol. Amere nyane an utukene Anthony. Len pasta joja kidi madite. Apoy matek. Kaya dong iwinyo loko enoni. Yop tie madong uwaranyim. Kama kibikano kumladiti ye yobo kama lwa operi ye maluku operi ye bedong tie warga bedaniang yo bot brebran mau bitelo lega chi eni yigin matamani abien ki koma wakany distan mabo we awek in inge ngoma tikatimme yin mai te kumu ruenyo papasa jizum kiri legul ba go chung kiri ku chung ke ba wan weng ita karni ni da chel obinem kabero enene well mera fo luako duch ma gitie kabero mfatfat nya kiloni Tony Owen abero la tena gago
Amera fo dano weng bene magitie ken peny ka Kenya kama iken maitie biwun ma otika kumuka chil ki luak pa urban areas mapat duch umaro pajo kama late Pastor Joseph Bukidi akie tau beno ripe kere kabiri mopol tau beno tika kumuki pajo enene tamuni wa foyo ututwalwan wa julu ya gago watamuni ni ndu achiel wan wabiru ate ya gago kakamene ana wati yene ena ye kidme yuk kije mukane duch teka wariye ti barada sel kakany man eastern side au pota kidme winyi kiwaju kere irom following map enone donc informations mukane weng may bedo ka winyi nene nendo achiel in dong following kakanye nene ilok map kidong information mukane may winyi ukaro kibotwa yam kakany in do following chi bine o pajo kakany warwate kunu o foy mate wan wajulu ya Gago district foy the weri ke wiye pa map me kaine ni kirbe bedo kare romo tem ko ni ana foy